asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Yesu ashangiliwe. Tunasikia vigelegele. Tulipofika ilikuwa visita administrative, na leo tumefika tukiwa na lengo kubwa tatu. Lengo la kwanza ni kufuatilia azimio mbalimbali za Assemblée Générale, na ndio maana tumefika hapa na president wa Assemblée Générale. Tamomba asimame pia afike hapa pamoja na mama. Bwana Mungu awe mkarimu kwenu na kuwapa salama mnayohitaji katika nyumba zenu, kazi zenu, ndio watoto wenu, wake zenu, waume wenu na maisha yenu yote. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Hapa Ijwi Groupement Bugarula, tunashukuru sana kabisa kwa hii kazi yenye tunaona mnatufanyizia. Kwanza tumeona mmetuletea nyumba ambayo binti zetu, vijana wetu watakuwa na fika ndani kuongelea ndani mambo yenye inawahusu, kwa sababu sisi kama wazazi tunaanza kaona watoto wasichana hawapendi kuongea na wazazi, huko mambo yenye hawataki kuongelea nyumbani, lakini wanapofika kule kwenye kuko wenzao bajeni bataongea kila kitu kule na batashauriana pale kabisa. Tunasema asante sana. Ya pili, tunaona hapa unatuletea hii nyumba. Kwa mama tulikuwa tunapoteza watoto wengi kwa sababu kuna saa tunaenda makazi mingi tunafanyaka huku kwetu, unaenda mshamba unabeba mimba ya 7 mois, mtoto atatoka tu. Kazi yenyewe unafanya ya nguvu sana, itatuma mtoto hata komala tena, na saa unaaborte kule kushamba kule kusoko, wenzako wa mama watajikaza kufanya yenye wataweza, lakini hakuna kwenye watabeba seme watafute jinsi ya kusove mtoto atakufia mikono. Lakini kazi yenye mnatufanyizia inatusaidia, tuna matumaini kama tukipata kaya vile njiani tutakimbilia hapa kwa kituo na tutapata dawa. Asante, Mungu awabariki sana na muendelee kutukumbuka kama wamama wa Ijwi Groupement Bugarula. Asante sana.
iko très rare one projet yenye iko lié kile église fulani yenye na exécuter ma projet peu importe mwenye sikuwa na kama baba mpaka naona na sheba Catholique ndio banipatia kama mbele. Sasa m'a touché personnellement bona habachagule donc peu importe la confession et voilà alikuwa anaangalia na ile kama ni besoin ya population iko exprimer iko ya ile vraiment inituma mimi na shukuru sana tushe kiungo kwa beneficier kama tutakuwa wa kwanza tutaanza kwa bana beneficier sana tufundishe upendo kamili, usio na rangi, usio na dini, usio na mpaka, kwa sababu kwa msalaba wa Golgotha umetuweka sote kuwa wamoja na umetuhesabu pasipo hatia. Neema ya Yesu Kristo Bwana wetu, mapendo ya Mungu Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi wote. Amina.